Yahweh. Dona ni lotu bangko ko ni nangarabi kina boy kemni Yahweh. Andaw ni bay puli na kaloko ni sa. Halo lo mo bay kemani na klosa na kaway bay kemani na klosa na bay kemani na samu bay kemani. Hasan watu kori kemani na bay sana ba Roma lagi. Hallelujah. Bila ko le sam na klo ina bemne. Era kuni mai kina no ni wala ngai kai na klo. Sa ko ni kemni na bay kemani na sana na klo. Ai ni kina mo ni lotu ko lo ma khaba kina na ida wala na ko. Sa ba tambui ki bay kemni. Ina ko kawani ave Jesus. Sa kanimo mo tanan na. Hallelujah. Nang wele lagi. Nang ni we mo ni ko Jesus to ba. Hallelujah. Sa wo kina na pula ba ya doa. Kama kina be na ba ro chuma mai. I plead the blood of Jesus upon them right now in Jesus mighty name. Ina ba ya ka ba ina na. Hallelujah. Ina ba ya ka ba kema na na turana. Hallelujah. Bina wale mo somebody bina mo. Sa ba taboy gi be kemni ni mai ba ya ka ni mai. Ni mai sorbota ni mai lubota hallelujah ni mai be ba kalau ngata kila ni besok tabi talaga bola bayan tu sarna klo hello sarna feature klo namun ni besok tabi na klo na lotong go hallelujah ni dola bimbi na ba mama na taki hallelujah besok na sege na klo hallelujah where le na klo ni one day taki na bola ni ro ke wale na wale mo ni toso na wale mo ni bu na klo na wale mo be ba klo na taki hallelujah sabat mo ni be ke mo ni lotong ba sa na mo ni be ke mo ni
Sunday
Spanish, Mexican, Spanish-speaking church. Orto bang traji una facility ko mena. Asa kare berto merto suliu. Merto kaya sa alak tu lebih sulit. Anyway, amen. Mana lima kini bitu. Orto na dur mana men's fellowship. Dono combine
tolonga mai kata mena bitu kina bima mani wan o tia to sanga itu man praise and worship mena bima mani wan ya to bima mani wan anyway I'm able to come Magomingo. I think we can work out things. Amen. Ito naman yung may dake may na GMC Global Mission Church ito na may sikor kita ito na men's fellowship ike yan kaya ito nga yung sa ito baya sa natanda kung doon praise and worship ito na ngayon ito nga may amen. Hallelujah. Amen. Na karoon ni April na nakakilike na combine ito na bose nyo na matang bose ni mata kini tratala at yan combine na one man club sabi ito na no kaya banbay ito doon praise and worship ito na kilawin na ono sila lumanyo doon tortumay tortumay bakit na bigyan ito na senta na sound total tsunamay yung paleta na mga tulogya yung combine amen. Nagkahiwan niya Pirelli, nagmuli ni Belu Taki, may arena, yan ang tinin na kaloko, sa sulit din ang talag ito, kung ang ito sa nabi kena, na may tumber jukina, na Secretary Treasurer ni North California Nevada District, Dr. J. Ibig na muli binara, siya nito yung bakway. Masalin lo tumabero nga doon. Amen. Siap tu nak kay bakal tunan dalam lutri combine men's fellowship nak kena kami itu dalam kelompok berada di fellowship kami kena men's fellowship mana kita lagi na lolo amal lo minggu ada na lolo betul special worship okay sabi na bakal tunan boleh amen praise the Lord praise and worship prayer warriors in the club, hallelujah, amen, amen. Jangan boleh sesana masuk neraka orang teknik kita turun. Nanti kita kasih bisau, ibu bertanya boleh sesuatu yang orang mulai dah awal pura tahu kau. Nanti masuk, jalan kita cuba barang tangan itu, kalau yang kaki na, masuk negara bukan, sekali bisau weekend, bukan saja kita nak itu pada end of the month tu apa, macam masuk negara tu kita, na change prayer. Kami buat kalau sampai saya bisau, ya kebanyakan bisau bisa dengan polisi. Akan diberi pandangan. Amen. Haleluya. Kami sini dai, nak masuk ke waktu nanti kita aturan. Ini pun Palm Sunday. Amen. Sahabat nanti cikgu yang mana? Masa semua tu biasa. Kalau minggu na Resurrection Sunday. Amen. Kita look tadi kita kalau mungkin orang tu tak tahu. Mana tu orang cisu kita sahabat bulu tekila, bulu buat teki mati. Amen. Sakagin tu orang bulu benda nombor tua mati benda nombor bati nang hal sahabat bulu tak sakau tentu tu orang kau kalau untuk orang bagi bulu kapur orang bagi bulu. Amen. Dosa tu. Kalau untuk orang mati kapur orang bagi mati sahabat bulu tak. Nong turang mati doangan kalau doangan katuba kita nong bulan benar lagi worship baru terjadi turang itu sana orang orang tu special number the praise and worship kami di sini dai itu benar benar so betul praise and worship tua dan waktu saya mau sahabat oleh juga bikin ni negara orang cumai boleh nampak kalau tekina enak kami di sini benar benar tulang saya praise and worship orang biar orang benar tinggal tu praise and worship orang tu tolong main juga ena to tolo mai mo se no wala ni to na sinatang we sinatang to gogos ano mo binaka chiko kamu to mangay mo manirwa do sa se kung nila ka tanga mo dito do na sa se sa tigi mo na o ya usu chindo na kabe o kendo na nda bichuki kesa na manda ngai ya sa tigi mo na mo le preguntamos kami que na mo songo ni kina le rua le tolo ene so lo unfair in the beach. Ini turun dekat itu nak bawa turun tangan. Haleluya Tuhan
minan ngona dolo we kana katu menerua dalam nama sama kusar dan kali sala rada subuta kena sama sedap tak kita saw kena katu do sala kali betul appreciation worship amen lam chono mo ko mi da ka betul amen ayo no to tar cuma mo ya no do ba kus tar cuma mai amen haleluya tel buni lo tel mo na kena ngona kalau we na ga tel ngamai haleluya amen ay na tel ngamai na ta itu sah kalau cuma ada kalau sana ga ida ka cuma ya rondo ba ya dua sah lelo do ba kena bir no do lagi dan barong salah special namungo waktu nanti kita kira
so in the mission and tamu sauti mo te so naka and so chuni da mo te chuna turanga ka chuna kana mo to na mo na leo me kim li bra ni sara mo ni so leo so naka and ta ta ra ni ma ta sauti me ka kina na sa ministry sa ka tanga tu na sa ministry yo hallelujah ma dawa ma dawa to my head Vale hijo, vale me que ando tacos na editi. Algo que va hoy ando tacos na editi. Lo que era de ser. Hallelujah. Para que no le tico sister Rudy, que me ha lavani, para evito cori. Todo el chuga na sole na bima dawa, para que el chuga na da ataque ni carne de como no me va ser group, do gata. Do na cell group como chuga na me bolai. Amen. Dentro da minha casa na rawa, na dentro do nome nanda, céu como te kina, céu nisso de som do outro. Amen. Sada da sura tirsar na soli, church ministry, men na lamai, men na mai. Dom na ba so bem, dom na ba so bem. Na mai presentar na nanda. Aita me nekar di sini dai di pelajar lebih waktu era baik tentang lagi nanti soli era simoya amen maju sileni oke kan wala sama yung soli dokter mana mana sosol mana mana dokter mana sosol nak sabida amen amen yo come you know what the children you can come now the stage is available. Okay, amen, amen, hallelujah. Baru cuma nisur soli, sakit baru cuma mikir tentang kah, amen. Sama solo cuma na ikat tu terus sambil melihat na dapat ke, kerana sahaja cuma na stage go, amen. Sahaja terlalu betul tu na Spanish misalnya. Lupa tadi nanti na bula-bula ya, minta yang guna kampi gua kesana, amen. Karena ni, kita nak ni sokolo sa, mula cuma the 21st century. So ni mula cuma the packages. So ni na hal besar mana ni nak kata rem. So lupa tadi tu backslide tadi. Siapa na satu gua nak kena bula-bula hal. Men upgrade we cut up. Welcome them into the house of the Lord. And those that are listening in, we have an item from the Children's Church that they will present to you via live stream. And also present this item to those that are present in this sanctuary today. It is our prayer that the item will be a blessing for those that are watching and tuning in today. Don't tell them that I'm so sorry. Don't tell them that I'm so sorry. Keep moving. Keep moving. Keep moving. Keep moving. Amen. Hallelujah. Been so such a way. All in that kind of mixture of God. Amen. We're going to get out. We're going to be sorry. Amen. We're going to go and pump something, but the Sarah Palams are not a pump something. What you have to do, what the my daughter item. Amen. Don't tell me that I'm so weird that I can't see the die. What about social media? What about social media? Amen. 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 From the beginning of time, God had a plan. The problem was that men had their own plans. Pilate had his plan to keep order in Judea. Caiaphas had his plan to keep his power in Jerusalem. The disciples' plan was to rule with Jesus in his kingdom. The people of Judea had no plan. They had only a thirst for their Messiah. But for once, all the questions and all the fear faded into the cheers of the people.
This is what we had waited for. The mob was doomed. They needed to be quiet, agitating the Romans. I had never seen that kind of reaction. I had never been happier for my son. If Jerusalem had really known him, they would have showered him with their praise long before this. I couldn't believe the crowds. They screamed, they cheered. They were expecting Jesus. I thought maybe they finally understood. Maybe our salvation was near. Maybe it was time. Jesus is Lord of Lords.
John 15, verse 13. No one has love than no one who gives a life for his friend. Amen. Luke 6:35. But love your enemies and do good to them, and give to them without expecting anything back. And your reward will be great, and you will be the children of the Most High, for He is kind to those who are ungrateful and wicked. 1 John chapter 3, verse 18. Dear children, don't just talk about love. Put your love into action, then it will truly be love. Amen. Romans chapter 12, verse 9. Love must be honest and true. Hate what is evil and hold on to what is good. 1 John 3:16. Jesus Christ gave his life for us, and we ought to give our life for our brothers and sisters. Mark chapter 12, verse 31. And the second is like, namely this: treat your neighbors as thyself, for there is no other commandment greater than Ephesians 4:2. Put up with one another with love. Proverbs 10:12. Hate stirs up fights, but love erases all sins by forgiving. 1 John 4:8. Anybody that does not love does not God, because God is love.
church ni kami ko bobo ni baklo mo take na ikara mai wale kami kenda malo pranchiko ni sa ota mo ni ko ni club na tumbo de mai kami kini ni mo tamo amen ya sabaro mi daro mo na e bunawe ni kami sinai da ba mi binana ni bulbul na chule talbati amen domo na so bo Pana kalau mereka berbuat, amen. Pada orang mau bakal mengerti kita Tuhan. Mereka main, amen. Praise the Lord. Sebenarnya ni orang sedih bukan ada kita orang sedih keluar sini kuat. Oba kita masih nak bertemu naon. Praise the Lord. Sister. Praise the Lord. And I can be singing dua. Mereka itu mungkin diberikan lalu sini kuat na sila tak pernah. Praise the Lord. Untuk bangsa sebentar nasa semua satu buat bisa lagi nama. Bahkan usaha usaha berbintang itu semua itu. Praise the Lord. Usaha buat itu kan sila tak pernah. Praise the Lord. Dan sila tak pernah itu buat tui. Dan akan bina sini kuat plan nama aku tertidur nama iwan nama tu. Kalau tinggi nama itu orang Yesus ya. Kalau tak kisah kita dalam nama ikhlas. Praise the Lord. Esok lelang mau kembali motor panasa. Ngerlei tu lebih gosan. Sewas na. Praise the Lord. Lagu ya. Lagu tu dengan lagu musi. Praise the Lord. Lagu tu mungkin apa nak kau. Ena buku buat kita buku. Ena kami di sini kuat. Praise the Lord. Untuk lesson ni. Usah baru tak tu kunum satu betul kalau sini tamu sahut cuma buat tem kuat. Praise the Lord. Dia usah lagu tu mana bunuh nama sahut. Pada bunuh sah mobil lesson ni kita lesson ni kita terpin. Usah main tu kan dalam lima tahun. Dia siapa mau lihat itu na keluh mau na wasiat na boleh kalau kamu bawa kurian na. Tapi kasama itu orang dibikin na. Ena mahu sahut. Praise the Lord. Ena madi wasiat Rasul bukan tuang am norwili kebikin na. Waktu mau kena rorongo. Di ratu sah boleh kat Jerusalem mai. Kaya dobi pedi faki. Uli bunoni bi uli. Sangat talago cisu ele orona natisi pedi. Satu kulo bira ulo lago kina koro. Ketika main sana kendua, baka sauri ndau na reina indua na asa, libes tu. Kena lebih nalilai, ena tu easan. Terus seriakan kendali, kakau tu mai, kibe yau. Kaya baka indua na tamata metarong kimrau, rau tu kuno buat, nisang andre pemai ni turang, nisang andre pemai buat na turang, ena sen nimber na nabuan donu ya, menrau kau tu mai. Sabar kazori, nak katus do Kongo, mana katus do kota kikina, na bos ne profika, kabaka, tuku na bana lubi seyo ni leo, raida, salah komai, na non numtui, saya lo mol molum, kapondo tigo na yasa. Kendua na lubi yasa. Rau salah komai tise peli. Kita kavakina naka etukuni bera ko Yesu. Arosanga iko tumai na asa kena lubena. Arosanga itebuka endela non roisu. Kagai bukan demberi koya yanikina. Ini walu elewe usara tomata. Era tu tebuka non roisu, ena ngoni sala. Eso era musu kana tambani kau. Kabirita kana ngoni sala. Wena leo bunga eso era muliko ya eso era liuti kubwa karakela wakati bo kabaka o sana buana lubeti bita sakalo binaka sakalo ngata kubwa salar mai na turang o sana sa de sana isa dulu mai Jerusalem mai kubwa saya buana kortudo karatukuno o de na tamatongo era satu kuno na leo bunga ngomo no Yesu na profita mai Nazaret Turang warna bikin rumah dan nomini bos. Sawili kan nomini bos sabi ki mami nomini bos yang bulan, nomini bos yang ngata.
muth ni sel ko mutiro namun ni bosa na kelo do wan do tiki mami namun ni bosa turanga bosa ni bi balong kan gataki bosa turanga turanga me ban tiki mami na me milaw la ko bi ngara be kimi turanga usata boro be kimi na o tambung ko na kelo turanga me dora ka me lutu ke turanga me lutu ngaki na kai pakana mumni au sama su turanga na rabuna na lubi muni na lomuni palango au sama su ni na baru takana ronda tambang gele turanga me lutu ke na muni bosa me tumu me kanre me bua Woi tol sanga bulu, woi wana sanga bulu, woi njau tanga. Naka wala wala nung ni tamata mo yali dendai. Uni na lorai, uni na bosa kina tai kina na kalu. Chisu na memitura na minaka. Pero mula di na tontongan. Amen. Hallelujah. Ya kami na disini po na po dito kami bikin na itala nongo. Ena ngona sarang ole tumboy kina na ngona turang mo chisu na kay tuno ko biraw. Ruliar ko na tisepele pero lang suben. Tuno ka na korong ay matarabong. Daun na mga sauri, tunjuk na sa mga para pabante itu, mga sauri daun sana reda di bisi tunas. Praise the Lord. Enak kami bilang di sini, kalau kita kita ngapa malu imuri, turakhir marah, tuh orang orang belah, orang rawar nanti gue di Israel. Saya nampak sih kamu ini orang Mesaya. Praise the Lord. Era warna katuira, era bakat taruh katuira, tuh mereka masih membangko, sana numpak kau membangko, oh jangan manusia kan lupa. Praise the Lord. Era warna katuira orang kau turakhir marah. Ento na Mesaya bo sengene kwa meme pambulan ne lora. Era bila kata tuwe ento na Mesaya bo meme bukira na rabato tonga ne bila kena mera. Praise the Lord. Ena ka bila sini era na maka tuwe ento maybe a great military leader tu maka bata imbo ne marabato. Praise the Lord. E bo saya do pai. Hallelujah. Ena ka bila sini kwa. One who would overthrow all his enemies. Sengene ento really karau. Rambala kita kana tempat. Bana bunu era nama tu ira. Ina basi kama ikina. Ana Mesaya. Praise the Lord. Ena kami bina di sini kuat. Era saya nama ko ira ina basi itu main tua. Elu bela nama matai. Praise the Lord. Ha? Ira nama saya dua sarana tigu-tigu dele era tumbang me pertania. Sia tumbang na tuiki viti bela ko ikina na kau. Praise the Lord. Era itu ira ina basi kama dua. Den na lingwa. Praise the Lord. Mera tinggal moira, isambasi ketinggo pada Mesaya, pada tui, pada turang ada turang, pada bambula ada kau tomata kelanga, mera rawatan mula, mera kakun nila boye. Praise the Lord. Ela kami bila di sini pun entah nawa, esal murid tu kemai, na entah nawa antara yang apa tu ela kami bila di sini pun. Dibasi kemai mana turang cisu turang kena berapa? Esok kita mau pada wasi. Praise the Lord. Esok kita mau pada rino, kalau tunggu perasunya, akan sotia. Praise the Lord. Ya boto mo pa banang tunas. Praise the Lord. E bisa lagi bata kita kaya na numa. Ni baya na Mesaya. Siapa na tui, na tui ni tui. Na basi kamay na singa binangadita. Praise the Lord. E buke kita rukin na klo. E na kami bina ni singa ni kuwa. Ya, na ngono sebenarnya kami kita turang na berapa? Santo na kami na klo. Sana kami panatang mana lem. Praise the Lord. Era tuta ke na wamalai. Era reina matambo. Era Roman di bara, e duro la suru sama mate. Sapa kan dito na digo na pa na Mesaya. E do ta na kokoya, sa sa ni mata girango. O ko e kosa nga, e ko na ka. E bo ro mi pa na uza, ro mi pa na wasawasa. E na kami na sini ko. Sen ka ni tombo kan ro ba kasa. Praise the Lord. Ya se man karati ko ina. Ibe na Mesaya. Praise the Lord. Ya do pa na sino ya turang marama. Sama ita koso ti ko na man turang o chisu. Ena kami bila di sini kuat. Praise the Lord. Tunjuk aku. Hosanna, save us now. Praise the Lord. Ena saya menerima tiga orang sereki. Ena kami bila di sini kuat. Lebih mau santa pakatal tungang. Sarang mereka tengah minta sereki. Ena kapal burung. Oh tu lebih mendendai. Nah Allah mesereki mendendai. Praise the Lord. Berarti akan kami kapal mana tu rawa Yesus. Ena saya kestan tu minta lama kira mati. Minta saya lama kiri. Saya lama mau pada nana numikanda. Memang mati nak kau. Praise the Lord. Uke kenda rukina na klo. Imbasi ko mapoy na makana turang na marama. Tulad ko na chodo wasa indua tingna dua. He came unto his own, and his own received him not. Ira sarang na kay nona. Era kay dito. Praise the Lord. Ira sarang na kay nona. Era kay bili na gikoya. Ena kami binani singa dendai. Praise the Lord. Uke kenda rukina na klo. Sana ko tunga wala kala kamikian. Lebih kau bulat minggu sana kota kau balik lagi. Tapi tengah nak mau siapa kita nasi ini bukan sana kila mina kada itarano.
Praise the Lord. Itu rupa tu ya. Enak kami nak singgah kuni kuasa tapi lihat terang ada lesoni. Enda lesoni gini enak kami nak singgah kuah. Ebisa nanti nama nak foto mai bikia tak apa kasam. Ena nak lalu tu mana tu orang cisu. Orang nak bicara yang kau berana tisepel. Berana foto mai asa. Oke anu nak foto kena asa masalah apa? Enak kami bila di singgah kuah. Orang foto kati kuah. Lessons learned from the triumphal entry. Praise the Lord. Jangan lesson yang anda boleh dah. Ena nak dulu waktu ini nama diturang. Kochisu. Praise the Lord. Enak kami bina di sini kuat. Saya pun mau Santa Roma itu kan osan. Aku itu bikin endai. Tiga tahun masuk kalau siapa kasih sama satu orang beli nikah sambil itu nak keluar. Member datang orang bos sama dengan saat itu mungkin nak bos itu. Praise the Lord. Entah mau lebar saat itu mungkin ngamai untuk wakil dia. Enak kami bina di sini kuat. Praise the Lord. Di sana kami nak turun Kochisu turun apa apa. Sangat itu kuno apa ya? Orang lalu so mungkin nak korang terang. Orang ngatur menggori. Sana toko mai kina ronas. Praise the Lord. Ada katuro maju. Praise the Lord. Katuro pani. Na sabat kena lumen. Praise the Lord. Enak kami bila di sini. Salah kan orang na tise peli turang na malam. Na itala nongo. Dia sambal sikit turang na malam. Singa talita. Sangka betul nas. Praise the Lord. Wah turang na malam. Betul lagi na bikin dari sini kuat. Nama teri bangka sama kutu mai bikin tak. Na kalau ekila na kaki dengan. Praise the Lord. Enak kami bila di sini tadi. Sampai mengatakan rola satu nak cisu. Enak dapat tu mereka yang tu nayasa. Ekila ikan tak mahu nak. Praise the Lord. Our God knows everything. Praise the Lord. Enak kami bila di sini kuat. Kila apa dan hello ni tu boleh kah? Waktu lagi nak kena tu boleh. Praise the Lord. Akhirnya bebe bawa kena tuntun utara. Praise the Lord. Ekila apa mina satu aku kuat. Enak kami bila di sini kuat turang malam. Obe tu lebih menyentai. Sakila ikut tu apa ni mana minta meki. Tapi saya tu ngambut. Enak kalau sakila ikut itu. Praise the Lord. He is an all-knowing God. Ekila nabi kaki tengah. Bayar wilih kita turang malam. Nabi kami nak nabi kami cuba. Emak tata satu apa. Praise the Lord. Enak kami bila di sini kuat. Dan nama turang malam. Namun minta itu ya. So tu mau bicara kita sama orang. Sakila tu nak keluar ni nama itu. Praise the Lord. Onda betul bang mau pakai santan. Semua di santan pulau tu rumah lebih rendah. Lebih tokai tua, lebih jalan. Semua kena bui tawa menebam. Praise the Lord. Semua kena kain tawa. Semua kena baju tor. Sampai tu mai taruh tu. Itu bagaimana nak keluar? Praise the Lord. Obat tu lebih rendah. Kau kila sangat tu mana nak membola. Enak orang tu rumah kena rendah. Enak orang lagi tiba kila mana kat tiba. Praise the Lord. He knows. He knows. Praise the Lord. So we want to know it all, but we do not know anything. Praise the Lord. Enak kami bila di sini endai. Bebukai kan taruh kina nak keluar. Karena orang yang sah Indonesia di besu tu, katu mata kena lumena. Praise the Lord. Kalau orang orang turang nama ramai, saya ngapain tu dah. Satu na asa mata kena lumena. Praise the Lord. Enak kami bila di sini buat saya orang yang kila nak keluar. Nabi kami meletipo. Nabi kami meletiap. Itu telah ada orang lagi memberitiku. Kira tu ya, tu sini dia masalah kau ini. Kita kena bina lagi kau tu macam itu lebih. You have a plan and a purpose from God in this world. Praise the Lord. Saya merasa belakang dulu. Tu lebih mengendai. Na plan itu mau bina ke sana. Apa sana juga begitu. Praise the Lord. Bila telah keluar dari kita membalik. Lana tak betul kan mana? Mana semua? Sana kita tu nak tahu dia semua. Mana bila semua pun nak milion dia sah. Gaya tinggi tengah mana ya saya? Semua kamar yang gitu. Praise the Lord. Hallelujah. Kau tu lebih mengendai. Oi perlu ini kalau. Oi perlu ini tui kena. Aku di begitu. Turang kena. Ayah saya turang kena marah. Mau bawa ini kita suruh komentari. Orang bos mai bana sakara
Praise the Lord. Hallelujah. Before you were born, I separated you and I have set you apart. Hallelujah. And I appointed you as the prophet of the nations. Saya want to play a turang na berama. Na play ni kalau itu na cermin awas saya rosum kali itu tidak tinggal dua. For I know the plans that I think of you, say the Lord, thoughts of peace and not of evil. Hallelujah. To give you an expected end. Turang na berama. Na naik na clue. Kita dalam doa itu pasal namanya. Praise the Lord. Bottom line. Nonton rumah lo tu. Nonton rumah itu kata kalau bukan itu lo. Nonton rumah itu lo tahu tu. God has a plan for you. Praise the Lord. Hallelujah. His plan is for us that we enter into a relationship of grace with God the Father. Praise the Lord. Ya turang kena meram. Sampai posoto kami monto panan wanasa. Praise the Lord. Saya posoto kilo pa. Kami warolaki. Praise the Lord. Entah apa nama malam mo. Entah apa rutin tu me fokus untuk rumah kasam. Enak kami buat itu pada mana Tuhan. Praise the Lord. Because you are worthy all for Him. Pasangan yang lama-lama roh tak telepon orang main mati dan kau berkali. Kelapa dia kan orang memula. He had a plan before you were conceived in your mom's womb. Praise the Lord. Bebukaikan darukina na kelo ene kami bina singa de kuah. Praise the Lord. Karena nikah turang berama. We need to realize that the donkey was chosen to fulfill God's plan. Praise the Lord. Namun tinggi tak mau ikut, mau main lo ikut. So namun tinggi tak mau main lo ikut. Mau main cipta kita na plan di kalau. Sekarang balik kita. We are not building a kingdom here. We are building God's kingdom. Emang balik kita orang mau ibu kita. Praise the Lord. Lalu tu di tengah manggo, mereka kalim, merambai lebu, asal-asal kali telur. Ini kami bina di sini ni kuah. Praise the Lord. God's word tells us that we too have been chosen to fulfill God's plan. Nasihat, andi kita itu kuah telur, memang bodoh kita, nona tui. Praise the Lord. Kalau Messiah, mana memang bodoh mana nasihat. Lalu kita nak turun lagi berama. Lalu kalau saat ini kita ikut, lalu mana main jauh-jauh tu kita nak glory nak telur. Lalu mana bodoh tu kita nak sama-sama nak telur. Lalu mana bodoh tu kita nak spend ni telur. Beri rara yang itu ni tak. Jadi wasir kini kali mati nanti ni kau. Kau tu ni kita tak pun dong beli kau. Tu nak kau ya. Dosa sangat ini kita kau. Iya, kau sangat ini kita kau. Ibu kata lebih kau nanti kita kau ya. That's why I told you that you have been approved by God. Jadi apa lagi? You have not chosen me, but God has chosen you, and He ordained you. Praise the Lord. Dan puritan Nabi tambah kita leso. Nak kalau sering awak tiba, sampai tiba. Praise the Lord. Hallelujah. Ordained you that He should go forth and bring forth fruit. Me buah-buah yang nonton bula, nonton menjalan bula, betau nak menunggu. Belum mengayali, belum solo lagi. Malah sosok tak nak keluar. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nonton salah kata lagi nonton murid itu nonton turang aja dah. Yang sono mula, yang bosan minggu nak keluar. Praise the Lord. Sono segi bosan apa nak tertali, bosan terang minggu. Praise the Lord. Yang besi jual sini kalau turun mau balik, tu bosan mau apa? Turun boleh itu apa? Sini tu bosan apa? Praise the Lord. Baik, pakai tali mampu masuk tu juga. Isis tahu kira dia akan menerka. Tu punya anak turun apa? Praise the Lord. Bebukai kita rutina. God will speak to you. Praise the Lord. Enak kami benar di sini ada. Dalam waktu terakhir berapa? Lucu suami sendiri nanti siapa? Pas itu apa? Apa? Kalau lama ya ni kita poros satu kembali. Kalau nak reda kita, pengasau ini tak betul rolas. Asal bos nak perlu berarti siapa? Asal bos sendiri juga nak perlu. Praise the Lord. Hah? Sama sendiri juga nak perlu? Atau bos sendiri nak perlu betul. Terus apa terlalu
Kesen lo tigi kung ana bunot dito. Praise the Lord. And then I turang ni marama. Now boss of boy Binoa. Medama. Mentara tunawanga. Ya boss of boy Binoa. Eso es tu mano sa tranapal. Chenawanga. Pai lo mo mo ibo. Sanay pala sa tama sa mo pala sa pala ka tumata. Sa manduan mo pala tumatugo. Esa sini mo ro tipa. Tu kay na maru. Wa mate mo to tama. Mentara en dua. Nawa. Sa boss of boy Binoa. Praise the Lord. Sa boss sa tanga ko bichona. Chona, usar rosar, mole so buki tasis. Cha dulu naman ini. Praise the Lord. Noah, go down to Nineveh. O Nineveh. Praise the Lord. E bosa cuma main nakalo bipa. Praise the Lord. Sa mga ngapa ya? Amo sa tanga biya pernah nakalo, betapa? Di bukan tembor na pelen tunggu. Ha? Bosa main nakalo biya pernah. Beli bukan tembor na bela. O isake nandalan memory. Osa tigo na tro, tu tigo bibi dai. Ena bien no mama tu na marama. Tu mo doro pa na ndo monika. Hallelujah. Aku ni toso tu ka bali. Praise the Lord. Nando toso kenda. Me liu ta tigo mo. Praise the Lord. We make mistakes. So no mo na kalo da. So no, au sa tu na kapo ngani bang matu. Praise the Lord. Pala tu na semua pa tu na marama. Sa mo na chiku. Praise the Lord. Sa sa procrastination. Terus saya untuk wawa mana? Dan segini mata saya ini ngomong sista. Saya orang anak. Banyak orang mau tiga untuk menikah. Boleh kenapa? Nah kalau ada lu tiga mungkin nggak ada pun yang tonton, nggak pun yang sama-sama, nggak pun yang binaka. Enak kami bilang sih, kau bilang sih as a friend and a future for you. Praise the Lord. Enak orang tu ngayuk satu rumah kita bos nikah. Haleluya. Satu bos sama ibu. Sista. Lesulia matabi sista tanya bunga. Praise the Lord. Lesulia matabi ko ang kanggo. Praise the Lord. Hallelujah. Sabo sa mga klo. Guys, so tali. Kung sabo sa mga. Sa kapal klo, sabo sa mga. Kung lesulia matabi bitela bunga. Ako sila ko binong sista ng friend ko lang. Praise the Lord. Sana. Kung ko nila usar tumami ko nila. Praise the Lord. O tulad yung bigyan na sila ko. Sa mga doble klo. E na mo lang tatapos. Praise the Lord. Aku nak kata terus satu orang ni baik. Oleh tertiap orang sesangat tinggal baik. Mungkin tertiko, ada binona. Praise the Lord. Kamu nak kata tertiap orang ni marah. Sama kan anak orang ni beri rosiko. Sangat apa tu rosi tengah apa tu kibitnya. Praise the Lord. Obat tu ni beri tak orang ni marah. Nam sama kata tu untuk nikah ya. Lebih bos ni benar tak sih. Ha? Tu nak baik. Dia makan mani bos mikir mana orang tua. Ha? Yang tua sama bos mikir. Praise the Lord. Ha? Praise the Lord. Dari dalam bulan ini nimbai nama rasa terakhir nimbai. Praise the Lord ni kan itu. Aku satu orang-orang tu, uli itu nonton lagi nimbai ya. Sambung turang ngangan sih turang. Masuk, elo mana? Pasaran kau tunjuk. Sangat elo juga dia elo temak. Elo pakai melon rotu tarang buka. Kami beri buku satu kali lagi. Elo coklat. Elo coklat makan nasi kami nanti buah. Elo sangat elo main merombi makan telat. Satan itu belum baik. Praise the Lord. Tarang baik. Praise the Lord. Nambai buat turang ini apa? The kingdom of God in the tarang. Praise the Lord. Otur itu bikata. Esok semua tu. Esok semua tu itu in the tarang lagi tipo. Memang ada nonda keluar. Praise the Lord. Otur juga sana bos itu nama. Words of discouragement. Praise the Lord. Sana bos itu turang ini apa? Tolong mata serangan. Praise the Lord. Don't shift your focus. Focus on one is God. God has spoken to you. Praise the Lord. Berarti hasilnya apa? Anak dia boleh sesuatu tu berpahala. Praise the Lord. Untuk bikin nama Allah bisa sahaja. Waktu yang semua ni, Roseli san bisa sedua pun. Kita perlu timi matanya. Ha? Praise the Lord. Lulu tu bukan dosa. Kita perlu timi mata. Praise the Lord. Hallelujah. Lema itu orang pertama, ini wasiapa, waktu wakil romo. Nisa rumah tu saya dipelati, dikirim sabiri aku utang mai, dolam mai. Oi kema menaciu, asa tu bulan dulu
go na chiu. Ngo. Haleluya. Ozo wena ma turu bi kita ngo. Kita sih tama ngo. Kita tama koko, kita lu bini kelo. Da turu di bako. Tama ngo. Oh turu kita sono posa pa musia. Ena pa risia te bi kibni. Cebikan. Haleluya. Era sala kita meka. Mesa tara la kita na poro. Ena numuli. Nana rabaga mai soro. Ena baga muna. Mena baga tiki na nana en dombulu ngana singa. Era mani na mulia botale na patu. Ni tara ni mai. Mane bini batu baka mai sa boro la ko motel lai. Atu bola ka ko to pai. Dono na fer bola panen krabi. Bola sa to mai kapa. Sawat mai bambo sa to to bambo. Sa to mo sen palaki. Sa kai on mo to pai. Ro sa kai timo kike. Haleluya. Rada tu rakyat aku, sangat bangga pak. Amat kali main waktu apa mata? Era ni netara. Wasi di bimbel, nabasi pak. Jisu, haleluya. En dua mata ngana fokus. Era ni netara raksu. Ulu tu lu kete, bos pa nabasi. Praise the Lord. Nabos pa nabasi kama itu orang lama. E bono nu tu nak lo, e fokus tu mama. Praise the Lord. Ado tu nabos salah tanya wala. Lain mana bos mereka yang mengkarwan itu lagi musuh. Praise the Lord. Lalu terus orang pulang kena mati lalu mana musuh pun. Praise the Lord. Membuka kian taruh kita nak keluar. Enak kami berada di sini kuah. Tu nampak? No masa nak fokus ya, ni bambal yang baik. Haleluya. Oh tu lebih betul dah. Bos mereka nak turun. Praise the Lord. Lalu terus kaya lalu turun mata orang mana turun Yesus. Enak kami berada di sini kuah. Praise the Lord. Bagaimana sama tangan nama tu kau apa tu mau nama orang santau tu pun bahasa Arab main Yesus Arab pasti. Opsi ngeri kelas, suami kita buat tu mati tu benda tay. Suami kalau aku turun betul lebih dari so. Sabi aku itu tu orang mana turun Yesus. Tapi so tangan, lepas tangan orang sakit itu. Yesus dalam itu kita. Sabar orang belum pasti. Haleluya. Setelah sakit itu orang tu lagi tiba. Lalu mana? Ciko, sering kos kosawa iko. So kami kan turun ni mana? Yang nak bayar nilai tinggi, mulai mana tahu? Praise the Lord, praise the Lord. Terima kasih. Orang serba tak kira. Ada sebenarnya kau apa tu? Satu lebih kau dengar. He shouted more louder. Orang serba tak kira. Saya tu sini mula. Aku lebih kau. Work extra hard. Go the extra mile. Go closer to God. Aku di bawah rumah mana? Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Kalau tak kaya mau, apa tu mau? Kaya sekali puluh apa ya? Pakai maya yang bertunga. Salut terus kaya. Praise the Lord. Sama orang mereka kita. Ria, Roma, coba kau kalian di buah nak lu. Praise the Lord. Siapa lagi nak kaya aturan yang merah? Pulau telah mana tak ada. Haleluya. Haleluya. Tu ni bangga aturan yang merah. Nama sahaja sekian dan mana aturan Yesus. Sangat dapat tu kita runasa. Cuma kalau sangat terlintar roti sipilnya. Praise the Lord. Kalau satu lagi sana. Kalau dua bos tu lebih betul. Kalau tahu bahkan tahu matua. Praise the Lord. Kalau sangat terlibat tertar. Turang apa sama mata kia likia. Nasa mana plan B? Hah? Apa sama mata kia apa likia? Santo tak santo tu nasa. Kalau tu nasa. Kalau tak mana keluar gila. Praise the Lord. Bisa bos apa miko? Pasalnya semua orang teman sekali bertanya. Maru tak ada tu kalau curi lesu. Praise the Lord. Tu apa? Tak tu bertanya miko ike. Sangai apa? Sini bertanya. Lesu tak mau apa? Kita main yang di bertanya. Haleluya. Kita barang orang bertanya. Pasal kila tu apa orang ike? Pasal kila apa? Lepas apa tu kita nanti di mana? Apa tu apa? Praise the Lord. Dia bukan kita rutin anak lo. Ini kami bilang di sini. Tu dia bawa rosak terliroro. Rosak kau tu main asa. Kena lu mana? Nanti tu isangan indongan asa. Waktu kena lu mana? So bikin satu bangun. Lalu kita tu main asa. Lalu dia bangun. Satu di tengah boleh. Pernah betul apa tua? Praise the Lord. Mau kelas tu nak terliroro. Mau cuci dengan kamu. Sekarang boleh kamu mana kau mana asa? Rumah terus. Rumah asa nanti betul. Rumah cuci rumah. Lagi benda sama-sama sekali berbeda keluar. Haleluya. Saya telir orang kita. Haleluya. Usama Allah nak kaya bosa kita bego bapa. Praise the Lord.
talero buat kau. Haleluya. Tuhan mau tuh lebih kan? Dia mau ada satu bet talero buat teman-teman. Praise the Lord. Dah usah tak apa kali. Kalau sama anda tak apa kau. Dia udah talero apa? Praise the Lord. Siapa kata orang dia dalam rumah? Yes Lord, I'm going. Tunggu rumah senam tahu. Lord, you take me through. Haleluya. Enak kami nasi kuat apa? Tunggu orang dalam tuku angka. Lakukan lo. Enak tiga tangan dalam tuku angka. Haleluya. Sabar kali bangko. Satu negara leone. Turang apa mau nih kami ternyala. Kamu nih kamu tali niau. Kau sana tali roti mah. Kibet kibet. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan cuma materi Samuel wasi 3 kelima. Tina rosong kerua. Asaka ko Samuel. Azamali bina kata tujuh. Di rumah kau bilang. Nogu Katrini. Nogu talenti. Nogu bakal sampai sor boy bilang. Tuli bango. Zamali bina kata apa? Latalai rawa. Obedience. That's what God wants. Praise the Lord. Dan kami bina di sini konturangan merama. Dia saat talera roboran tu. Dan kami talera roboran memutana. Dan talera roboran membausi. Dan kami talera roboran memutana membayar kamu nasi kau. Haleluya. Dan kami talera roboran tengah memutu kami tu di mana nabi kami baklo. Dan kami bina di sini lentai. Zabali sambil kata kucing. Anak nunggu taruh bikin lentai. Saat talera roboran tu buat mana talera roboran. Seni mandali kena bakal lambois. Taruh tiga orang tamat itu. Oh dia tidak bilang kata mereka. Aku bakal tambah isor. Praise the Lord. Aku sampai bakal tambah isor tu mau gak beratan ko. Pada nak kecil rasa hubungan dola. Jangan. Oh tu cuba kan sini dah. Kau ngak kabina. Lalu butalai orang. Praise the Lord. Dia rasa kami komplit. Dia rasa kami miswi. Dia rasa kami timah apa nak kau. Kakak kita letak. Saya bilang kata sana mengelang mata men. Nggak boleh berasmi. Kau nggak saya katakan di sini. Siapa? Zaka maya suara. Na Mungu matua. Na kalera ora. Na zaka tuma. Praise the Lord. Enak kami bina sekali kuah. Apa luar sana boleh komplimen lagi sangat itu nak. Ya, waktu ya berburu. Kita tunggu. Apa dia bilang maya suara? Tosong bola tosong. Belakang apa? Belakang lomba apa pun itu. Apa bisa apa tu? Praise the Lord. Enak kami sekali kuah. Itu mau bubu ini nombor. Terus meroka. Belakang apa? Apa belakang ini nona sleeve nona kola nona pun mau tahu tahu. Ada berapa orang? Praise the Lord. Soalnya saya tinggal lima tinggal apa? Dosa lewat kamu tina. Kebakan dosa kayak itu lekap. Nabika. Aku siapa kan orang nabika? Praise the Lord. Aku ni doktor bawa mama dalam hospital. Praise the Lord. Do kata mekambing bi. Kebakan aku ni nak kakan ni ucu gomolekan. Praise the Lord. Dosa kan abanggo. Gotik kau itu. Praise the Lord. Belajar apa? Dokter tu berguna pulau tu ikan. Mereka telah bina nama selekau. Bawa kata mekambing bi kena nombulin pulau. Bawa bukan anak lu kena nasi kena bongi. Bawa bauta. Bawa kita kena kaki kena satu kini. Betul? Berokin nanti mati. Praise the Lord. Tu nak kau sang kebab kamu. Iku be friend nikau sah. Hah? Itu be friend nikau. Oh saya tahu dia berkata mau distance friend. Oh mereka sekarang mau intimate friend. Haleluya. Mereka Robin mana ngati. Mereka Robin musuh tiba tiba nak keluar. Nak kaya musuh tu lain tu. Dia musuh tu terang ada. Praise the Lord. Musuh ni yang keluar. Dia harus nak apa? Hah? Lalu tiba tak apa benda timur. Lalu musuh tak ada. Praise the Lord. We are in the same team, heading for heaven. Praise the Lord. Ini kami bina di sini lentai. Tuh bangko turun ke berapa? Ketika ini roh, kebatu malah roh. Rau sereki rau. Go and untie them. Praise the Lord. Nakai sereki turun ke berapa? Menolak nakai bes. Bahasa kita kini tu di sini ujung gue. So kita kini kau sahau betul yang itu mana ni? Kali beri bil ni gue. Praise the Lord. Jangan sampai semua orang tangan ni. Sana ni tu orang bes serek. Oh betul lebih kau lentai. Nah itu semua tiga hari. Kau saya ni kelak tiga sam, saya ni kelak pasta, saya ni kelak tal-talan, saya ni kelak talwatimu. Oh tu lebih kentai. Praise the Lord. Barang yang lontar, mesereki. Praise the Lord. Barang yang dormosa, dormesereki. Praise the Lord. Oh dia
Lagu beberapa kami lagi seregi. Betul lebih ketintai. Cisu mana tu lebih seregi. Praise the Lord. Tahun lebih seregi. Nak keluar. Enak kami bina di sini. Kalau dia wasai lima tiga dua, batu marken Roma. Sabang ala lagi kita Kristo, menda sangala bantu. Here bantu. Sabang ala lagi gopa. Enak kami bina di sini tai. Praise the Lord. Tu apa? Au sabang ala lagi muni bantua. Muni tunde sarkina. Kakak pun seliki muni tali muni bombula. Hah? Lebih sering ni kalau melang mobil bawa tamu, merotan mula tamu. Dia nak nonton tinggi. Rau kini dia tengok dah. Mentor lebih sulit tali. Berbeda sasar kita mungkin. Satu roh. Sering berada murid pintar. Tu nak orang kau tu kau mikir. No sasar lagi kau nak tahu. Ego sasar lagi bantua. Ini kau mati kaya. Dalam ini kita we choose not to follow him. We choose to do sinful acts in our life. Namun tinggi aturan apa? We pun mau basalah. Kau basalah dan anggalah sesulit di berlaku. Praise the Lord. Waktu ni kita nintai. Dan dari sini pun. Dulu suki. Tak boleh mereka tak kau tu. Praise the Lord. Masuk suka mana tu? Haleluya. Saya nak orang main di mana tu. Pulang balik pulang tangan di sini. Praise the Lord. Zola kita nak apa tu main? Enak main. Lu tu sombiki. Main pasang borong anak tu. Main sulit abu anak tu. Lalu kau ni kau malah tanya ngalah. Enak kami benar di sini tai. Kalau sama apa lagi tu? We have freedom now because Christ made us. Praise the Lord. Saya nak mula lagi menaka. Saya nak mula lagi orang menaka. Saya nak mula sama orang menaka. Saya nak mula chance dengan habis kita tak pergi. Betul tu bersih tu. Lalu kalian orang tu mana tu? Memang ada lagi bawa paya. Praise the Lord. Christ made us free. Mana yang lupa angkat tinggi menit ini. So stand strong in that freedom. Praise the Lord. Matubaka, tubaka kowa. Enak lah. Sasulah itu kalau enak Roma tu be. Roma tu orang bosa. Talai orang bosa. Masuk boleh. Haleluya. Enak kami benar di sini kok. Meroma tu cuma ikut boleh tu. Laka membuat. Betul lebih kita di sini kok. Nunggu timu cuma punau. So kita sama mana kata tu kau be. Terlalu pengalaman. Saya kasih tu nak keluar jangan semua. Saya tu nak keluar. Tu nak singa. Mula masa orang betul kita sangat orang mula sangat malam. Praise the Lord. Saya juga bila nak mula, kaku ni bangun. Praise the Lord. Dinata, waktu kalau mesereka, Tuhan kai, fix itu. Praise the Lord. So ni besok ni tangan itu kau patah orang betul berada sunia. Bisa apa betul orang tangan itu? Saya boleh sebangun, saya aku serangan itu masalah saya jangan lupa itu mah. Praise the Lord. Kau asal orang tangan monitor orang cisu ni besar. Praise the Lord. Besok kamu ngaji mu. Tapi mati. Nak keluar sedikit. Tu mau organisasi kerana. Haleluya. Nak keluar. Enak rawat. Praise the Lord. Saya ambil di sana laka. Tak ada. Ramu suatu makan ramu biarkan. Praise the Lord. Enak sini benar di kuah. Nak keluar. Enak di semata. Enak kami benar di sini. Haleluya. But you have to choose to tell God that you need to untie. Masa. Praise the Lord. Enak kata kau masih tidak tur semua kawal kita tur semua jiwa. Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Praise the Lord. Tuloy-tuloy pa sa kalau yang lain. Mau kilasa kamu menaka. Nyo cisunga. Ano na biyo masot di bani pala ta. Ano sila benar ni puah. Sabahan daw tagi tiba ni. Praise the Lord. Di ko mamatangan misri kini kelu. Enak kami benar di sini tayo. Haleluya. Kuasa seregi kendal, enak kami bina di sini. Kau tuh tu gina. Nak kalonga, enak seregi. Coba kau suliku panjang dah. Seregi kau mana bibi suka dah. Enak kami ni kuah. Haleluya. Coni walau terus songko. Apa yang kau? Kita kasih seregi kau ni normal. Haleluya. Praise the Lord. Saya seregi kau normal na. Oni sangat seregi dina sakit. You are free indeed. Praise the Lord. Saya mau tahu tentang rumah sista ya. Saya kenal. Saya teman seregi. Praise the Lord. Memang kita tak mungkin anak lu. Enak kami benar di sini. Haleluya. Kerana kamu tak
may sobrang. Praise the Lord. Panganto ko ang bibita ito ng milawala. Praise the Lord. Panganto ko talaga gawa sa matugin. Kung bilita ka ito natin, wala sa kanong mulong-mulong sa kanong singgarap na ko. Praise the Lord. And I kami minalisili ko. You need to come to Christ. Tinemi itu, kau tirau, mai biar. Turangin marah. O Jesus akan hidup. Sambal lawan orang mulut. Praise the Lord. Ego saku mitin kau, satu dulu kau, satu mulut mereka, satu tol mereka. Turangin marah. Ya pasti kita hidup juga. Come to Christ. Lagu mai biar. Hallelujah. Ibri wasai itu tidak langsung kelima. So Christ can save those who come to God through Christ. Nah kalau orang itu mulai kemana? Siapa kamu yang mau itu? Yesus. Praise the Lord. Come to Christ. Ada sih kebenaran kuah. Aku telinga itu pun dari mata. Haleluya. Udah mau nemu sampai pindah kasar lagi nah. Sampai langsung tuh untuk breakthrough. Awal breakthrough pun. Dalam waktu aku setelah mati loh. Lagu mata mai Yesus. Mai suli ko tuh kau buat aku. Enak kami benar sini dah. So Christ can save those who come to God through Him. Christ can do this forever because He always lives and is ready to help people when they come before God. Kata lagi marah, saya tolong tunggu, saya akan janji. Praise the Lord. Saya tolong tunggu apa? Saya tolong tunggu Christ can do this forever. Itu apa nama orang sahaja mereka? Praise the Lord. Nanti sahaja mereka. Rapture the church. And I sing a minute more. Father, we go Saba Maro to the first pass in the night. Praise the Lord. Hallelujah. So, I'm going to have a pass in the tele, but I won't marry. Yes, I'm going to go away. Sapa, to the Mindalo, Sapa, na the Mindalo, same to my land, praise the Lord. And I come in and sing the poor. To Rangamarama, Tapu Berata. Namaya. I was on Dominic Colobi by the night. Praise the Lord. You're going to turn to me back. Saya satu mana orang tuntut bibul. Autor jangan bawa telah cuma masuk bawa kelas satu mana mumbul. Praise the Lord. Kelas satu apa orang mumbul yang tindai. Autor lebih kata nanti punya bunau. Apa sakilan. Praise the Lord. Kelapa mumbul leka, kelapa yang orang kamu kita kamu dengar kamu betul. Satu tanah mai kini berboya. Bobel kamu berdua swasta. Satu mai kini berboya. Hallelujah. Praise the Lord. Ngolang mai buana klu. Praise the Lord. Namun dan terangan sing den dai turangin marang. Bila bondo ko to kinu lemba. Praise the Lord. Siang bakal mo taka. Kasihan bakal mo bawati. Praise the Lord. Namun kalau ko rumah den dai. Turangin marang. Tunjuk ka tolong video. Untuk bando sawa. Kalau tolong bibi. Kalau praise the Lord. Sister ni lalos tegi ko tramai. Tungabi kontoran uji tuan rau, Malaysia sista. Itu sulit beli sama orang musar tungang. Mereka tu serangabi, usah sulit serangabi. Itu usah tungabi sista ni lah. Kotor lebih gede dah. Kotor mana tu? Praise the Lord. Jangan dilalaka. Leka mama tu balik. Leka kami benar sini kau. Leka mama lalaka. Kau tak buana kau. Come to me, all you who labor and are heavy laden, overburdened, and I will cause you to rest. Itu lagi nak berikan mo. I will ease, I will relieve, I will refresh your soul. Hallelujah. Sekali kita biar refresh lagi. Praise the Lord. Menanggung rende sa. Oleh, dosa sekataran ni rawat terkamu. Sabi mo lagi kita boleh terus terkadang lupa kemana. Jangan cek tinggi ko. Praise the Lord. Lama lupa kejuti, lama lupa kejuti kita. Tangan buat kalau, boleh buat kalau. Hallelujah. Oke, kita taruh kita nak kalau. Enak kami bina di sini dintai. Saya orang apa ya? Tiba borong gay toro na disipel mo. Nung Yesus, nung gay manasa. Praise the Lord. Hallelujah. Aku sekarang iklan, sona Bible scholar tu lera. Di simalan terhawa ruang ni kesana lu betembaran lu pote, saya lu betembaran lu sote. Tungan nang Yesus loro. Enak kami nasi dua. Lama kita nak kasar mo. Nonton lu kuat Yesus maka. Sama lu Yesus. Suruh makawa sama reba. Praise the Lord. Suruh makawa. Beka sawat di besar yang moyandi. Santo tangan di bawah bawah santo. Santo tersembuh semua. Haleluya. Erosa kau tu menasa kena lebih anak. Kata bukan jalan rau. Namun Yesus. Waktu Yesus lu pantar mengati buat Yesus makawa.
Ha? Selalu besok, selalu pakai bangko sampai potong apa ini. Saya ingat kok memang datang di potong. Praise the Lord. Pakai dia ada lupa bola keluar. Ini kami benar di sini kuah. Haleluya. Saya mau ngomong apa? Itu gue ngelio bumba. Era sa leo bumba, era sa tebu penuh resu. Era monisa. Era telah mendengar warna itu nomor itu Yesus. Era sa buat tetangga Yesus. Haleluya. Era sini kuah. Saya mau ngomong apa? Kini nomor itu Yesus. Membutuh kesenangan jasa. Haleluya. Karena turun pula membutuh di kalau. Entar mentor decrease, increase now. Haleluya. Kita mentor lorna. Menjadi mengaku kaya. Praise the Lord. Mau nggak usah bete dari kini, mau tengah kini. Wah, betul lagi loh. Mau nanya kan? Biasa taruh kan? Praise the Lord. Mau membuat you itu, you need to completely surrender. Praise the Lord. Surrender tak kena kaki tengah. Ada sini kuat. Willy kita nggak sudah untuk menonton. Praise the Lord. Paling antar untuk bangko. Buat tengah turun ini merah. Kan itu boleh belum makan. Praise the Lord. Membukakan taruh kita nak keluar. Enak kami berada di sini kuat. Maju rosok kontot ini wal. Yang salah pun kata orang setiap orang di sulu. Enak mau disalah. Mutna coba di masa rutin itu itu. Mendusia lalu menunggu bibutu ni dia. Nah ya, sabar musuh. Terangkan merah. So bikin tak orang kami nawar tamu. Semua kisah itu bikin. Praise the Lord. Umay tangi ke, oleh semua dia semua lain nak kata tangi. Praise the Lord. Tulah coba ini terangkan merah. Mendusia lalu menunggu bibutu ni dia. Nah lalu menunggu besar musuh. Bagi musuh. Narondo, menresula ke Narondo. Menresula ke Narondo. Bisa sekalian, menresula ke Narondo isulu. Pada hari ini kita kota yang terlaso. Artinya itu ke berol. Praise the Lord. Namun saya kaya dulu lagi. Osang lain patah mau nalilang. Praise the Lord. Namun benar, namun bangko, patah tu muka soal. Praise the Lord. Membukakan taruh kita nak keluar. Bisa sekalian resula ke Narondo isulu. Do lesu becho para ndo klo. Disa yao binaka kaya na lama ko kaya. Sambera na duru. Ka butru ya na lama satu day. Do bi butru ta na ndo sa kala. Haleluya. Praise the Lord. Saya kata lagi bosok kata anak lu. Praise the Lord. Kan kalau pun tengah bisa ini mau gulung gelomai. Usah kira ni kalau usah nak bosok itu. Praise the Lord. Ya bukan kita kita. Sekarang dia nak boleh suka cuma nak ini. Praise the Lord. Dia suka nak lu. Dia suka betul. Betul pada mana lu. Praise the Lord. Kamu sampai sana dah buat. Minta kesenangan. That's what He's trying to tell us. You mean what you do. Otul bawa orto berada subutan. To menurut to berdoa. Saya kena boleh menurut. To bibuni ngana bosa. Praise the Lord. Kena bosa warai kena bibuni bosa. Hai kenai. Iyo na iyo, siapa na siapa. Membukakan taruh kita nak keluar. Endai. Haleluya. Terus apa ya? Do lesu bicara. Nanum do kalau. Haleluya. Wah, bagaimana? Wah, sandi lagi kumai. Wah, sakit kumai. Sebenarnya nak kulit lagi. Wah, nak kulit mana? Enak kami benar di sini pun. Apa kau? Coba kau salah apa yang bangko? Itu semua membidin. Siapa? Udah lihat tangan itu mata. Meno soal lagi aku mau sesuai friend lagi aku. Kira apa? Lah friend bilang itu aku nak turun lalu main ko. Sampai di sini main kita lalu main kan. Praise the Lord. Membukakan taruh kita nak keluar. Haleluya. Enak sih benar di buah. Nisa ya lo belaka. Nisa ya lo loma. Haleluya. Sekali ini benar aku malah kita. Pada benar suami mau kita melakukan pengelolaan juga. Itu bahasa saya turun dia. Yang salah di bangko. Karena wajib orang tahu banyak. Saya suka di bangko wajib. Oh bangko sana. Sutun tahu tu mau maram. Saya thank you. Apa tu orang itu wajib. Praise the Lord. Mata kali bulat itu motor. Saya lo belaka. Saya lo loma. Saya bikin gobi. Haleluya. Samberan nona dulu. So kita mau sana orang. Adu tolong dulu. Praise the Lord. Ya utul lebih gede lah. Nak kalau kuesan itu dulu tol. Haleluya.
Vai to sing dulu. Entona lo na tundukin. Praise the Lord. Entona lo na turang na marama. Ena la mo kina sana bi wati di ko na Grecia. La mo kina tundu wa ni group. Praise the Lord. Ena ka bi bina ni sing dai. Hallelujah. So commit yourself to God completely. Reach out your hands to Him for help. Get rid of all your sin you have. Kalau tak kita tunggu. Hallelujah. Kalau rai kali le usai kalau tak kita. Praise the Lord. Betul kalau tampol le tampol le. Sa tampol kita. Sahabat lagi le kalau tak. Kalau white light, kalau green light, kalau blue light, sa tampol tanggur. Saya kalau tak. Lakukan ini maikina. Commit yourself to God. Hallelujah. Don't let anything that is evil stay in your tent. Nomor ni bale, nomor ni bai. Mereka pun dora kampung sama tigo kina. So we can iba menit la kampung ita. Praise the Lord. Itu terbang kena patah. Hallelujah. Memang goro-goro itu kina 60 bola-bola. Then you can face others without feeling shame. And that kami bina nasi kani kuah. And coba turagan pertama. Wasa tinkan dua, tinkan tolu, tinkan lima. Kaya kau sabar utang elom. Kan tonton ada lima mobil kau ya. Kaya satu lima belata. Mompiuta mayam. Kalau tidak keluar, keluar sama. Praise the Lord. Kamu ni bukan tutup kini bukan lagi. So we can turagan pertama. Sana lupa pasalot. Sabar tutup kini bukan. Sana ni bangkit orang talai belata. Otu lebih ketindak. Taruh pada bulan. Haleluya. Karena bang nak keluar. Karena bikwa bang yang lo main dina. Kakua ni pakai baik tu betul ke mana itu ni bulat ni tempat bulat main buru-buru ni sekali tak. Praise the Lord. Bulat tu kena buru-buru terus kan berapa? Berapa kilo malam? Praise the Lord. Yang malam malam ni orang bulat tak kau kendan. Haleluya. Malam tak apa? Orang ada 10 kilo malam lagi. Sampai lo mana ya lo? Tu terserah nak kacau sister lembah. Praise the Lord. Sistemu, sana tidak boleh sampai lain dan itu tan. Enak kami bina di sini kuah. Seorang anda apa ya? Selalu buat resul. Bapak selalu beri seluruh buat. Praise the Lord, Hallelujah. Selalu lu boleh bina pernah rampes ya. Praise the Lord. Selalu boleh bina kaki sort ya. Betul bangun juga tak lepas sudah menumpuk betul. Kalau kena high heels kau kerja kena batu bo. Praise the Lord. Membuka kita kalau kita nak keluar. Melu boleh bikin ya. Bapak selalu nak keluar. Ada isu. Satu bahasa Kristo dalam tempat. Allah. Sangat boleh makawa. Sangat boleh mau. Salah kata nak makawa. Rela saya tu memang nak kaki dengan. Oh tu cuma kita. Solomon saat tadi itu kami. Apa bahasa saya matu tu. Saya boleh matu tak? Ya bukan ini salah. Yang nonton memusuh macam. Bila kita apa bahasa ini? Haleluya. Membuka kita rugi nak keluar. Enak kami nasi. Kau tuli kita pun di bawah ready poma. Atau tolong saya di tengah. Praise the Lord. Hallelujah. Kalau dia wasai tol tidak Rasul kelima, Rasul kebitu. And all who have been united with Christ in baptism have put on Christ. Praise the Lord. Namun siapa sudah mikir siapa betul suki na bencisu. Terakhir berapa? Ibu santara makin cisu sangat rumbu. Ibu sa clothes lagi ibu sangat. Enak mana turang o cisu like putting on new clothes. Hallelujah. Yang membalik turang mana? Satu tu melurus ni mago. Saya selurus yang pilih ame. Selurus juga pada cisu buat tiga pilih ame. Hallelujah. Buat turang mana? Karena kaya reza kina, karena kaya bisa main itu mata. Mereka menggarap, nak keluar. Entah menggarap yang jadi. Kenapa kami tiba tunggu? Oni siapa yang betul setaki? Oni dua patah ke Kristo. Kau ni siapa yang sulut lagi dia muni? Ada bala-bala di pula, pakai bulu-bulu. Saya nak Kristo. Praise the Lord. Namun siapa betul sokina turun mana? Ibu siapa sulut ibu sana? Ada bala-bala di pula di Kristo. Praise the Lord. Satu roh. Yang balik. Saya nak tahu mau main kata-kata itu betul di pula apa main pula kita. Saya nak sana nom tunga ya. Haleluya. Nom bulu-bulu. Namun siapa sulut bikin sulut buaya turun yang mana? Bala-bala di kau. Haleluya. Betul-betul biar. Siapa mulai ada bulu-bulu? Ya siapa nggak ada pematu tak mau bulu-bulu. Haleluya. Kamu di luar mau sambil tak masalah tiap orang. Praise the Lord. Tiap orang sambil bulu muti. Haleluya. He is being defeated. Praise the Lord. Ele bukan kau tiga mamu. Ele kau tiga pura-pura. Praise the Lord. Ele kami benar di sini tadi. Kurang mana? Namun siapa tu kilo cisu. Ebo tu penting biasa.
Kaya tumbal ka, suara tempat tertubuh orang di sini. Karena sampai yang turun yang merama, oh turun ya. Dan kita turun dulu. He had a plan for that donkey. That's why the donkey came in. So Jesus can ride on the donkey, so everybody can see Jesus. Praise the Lord. Sama kaki namumbul. Na purpose ni kelo. Na kelo melo rai na nonton. Hallelujah. Bebakanga turun yang merama. Nah saya, namun sahabat tumago, there were multitudes of people. Yang ada teman. Kita tahu terang kita salah bawa sulu beli sulu. Kita tahu, punong gua nong semua. Haleluya. Wah so orang kalau gak mau tak. Ada sih kemana di buah. Bila kena masuk. Sekali itu kita. Praise the Lord. Bila kena masuk. Lolo. Batal lagi nonton bulan. Yang ada tuh dia bulan tu. Praise the Lord. Lagu mana tempat apa ya? Ini feeling go. Hah? Lalu ini gua bangun tuh nak aku sulit gua. Saya boleh dicilin bagus. Saya bisa tahu tu gina hang. Praise the Lord. Yang nak lolo. Bakal lu. Sana mai bagas sulu bikin. Nang turun bulan tentai. Iku merarai mera tamat me bak anala nasa. Ira rai me bang. Sara second ready sister Lorraine so sister Selimere. Sara rai ngame bang sara rai tangan. Hallelujah. They will be attracted to you. Praise the Lord. Iku na mengatur magnet. Not to satu bango. Sara rai ngame tamat. Praise the Lord. Iku na tamat tamata. Iku na mana tamata. Kalau saat itu berada, praise the Lord. Ya lo bakal lo, praise the Lord. Dua orang tua tua yang sama, kurang sahsi nanti katakan orang yang mesti minum. Praise the Lord. Satu orang kamu semua sebentar, betul cuma orang, kita menasar rumah kami semua bela, menro, sudah terbuat semua. Sambung melakukan ini, besar kawatan, itu Tuhan Yesus. Praise the Lord. Satu antara lima yang mulai terlebakar, mosa mulai nggak, buana keluar. Because Jesus was visible, a crowd was drawn. Hallelujah. Kaya masalah mereka Yesus, enak pasti kemana temata. Hallelujah. Ada di dia temata. Ada apa teroboh di mata dia tu orang kaya mereka. Hah? Praise the Lord. Asaya, balik tanah asaya. Mungkin nak. Sekali orang merasa, salah orang yang batu orang turun. Langkai kecil. Oh sana orang minta. Oh sana tidak sana. Sasaran rokok mana doki. So kita bilang kata melebih itu bahasa melebih tidak tahu. Praise the Lord. Yo tidak ada kami bilang di sini tadi. Hallelujah. Nanti lagu-lagu di sini bilang ini buat Tuhan yang pernah terus sangat rap. Misalnya apa tinggi kita taruh nak lu. Ini lagu-lagu monggo. Nabi kau sama itu orang kata bikin. Ini sini bilang ini buat Tuhan yang pernah. Ini nomor mai mana Tuhan mau cisu. Hallelujah. Nak lu. Beti konton ini nak melebih. Bukan lebih tarik ini. Aku di bawah rumah ini. Praise the Lord. Nang mo choy ko na lubin ko. Iwara child ko. Praise the Lord. Nakaloy mga maringiti. Praise the Lord. Nakaloy ang maniko. Nakaloy. Nalingana. Nona peba. Ito ka sa mga mga kere. Balatan lama. Ibo ka maringiti na matay ka. Praise the Lord. God has a purpose for each and every one of us. Bigyan mo nila mga rot ko may. O sa kalikla ng bulo, nito ko kinadentay. Nakawin ito bigyan mo nila. Nito ko na nakikinikalo. May balatan ng mga bulo. Praise the Lord. So apa nang orang lutu begini, obat tu lebih dendai. Lagi ni kalau orang akan mula, baru tahu apa. Orang nak dia bakal mula membuat. Siapa tahu orang mula kita dendai, baru tu lebih ko. Nak kalau orang mau sotti ko dendai, dia bakal buat dosa, dia mau sumu, dia siapa nak buat, dia kalau mau buat ya. Kasapa tu dia kata mana teman-teman mati, orang mula dendai. Hallelujah. Bekian nanti orang sih dendai. Obat nggak ngerti kita nanti orang sih ni kau bos ni kalau. Dia sih ni turun buat tui, damai bukan orang mati ko dendai. Haleluya. Lepas bos ni mereka nak lagu rumah. Okat tengah, bakal ngantor alam mereka minta pulang apa buat saya mereka. Toh susah. Hah? Praise the Lord. Dia boleh lagi tu mah. Belajar tak? Boleh tu boleh. Aku ni buat tahu-tahu nunggu bulan. Nah bos ni lagu mai. Kalau saya ni pelat, betul kita tu mai. Beli apa? Haleluya. Zamu bisan. Natalah lagu turun merah. Nasara bukan nama mata timah bukan nak keluar. Haleluya. Bulan tengah ni telai roro. Terwili kini dendai. Haleluya. Kita bersama sakit lebih mana? Haleluya. Kau ni baik sawati. So kalau mau terupam belum itu kan karib kalau. Bos kalau sah bos ni kita mentor mumu matumai. Haleluya. Turun ni kambing bibi pun bos ni kalau.
ena singani kuah. Praise the Lord. Na kalau tangan bisa kita mula. Aku ni kota listu na kau bisu begini dintai. Maybe addiction. Praise the Lord. Maybe a gossip. Praise the Lord. Kita nak patut lusu itu kekasih. Hallelujah. Kau sarangaya, kau mimpi sarangaya miki. Praise the Lord. Kau nanti sini kangkal ya. Besar hati miki. Kau nak rekor, nak lasu, besar bini telangai iki. Hallelujah. Mebuke kenda runak lo. Hallelujah. Praise the Lord. Kelana kelu. Itu bosa sarang abaku kau bikin batin lo manikan. Praise the Lord. Saya ni bosa pun batin nanti kita. Lo manikan dah. Praise the Lord. Lo mana pun yang mana. Entah lo mai tinggi nanti gua yang singa ni kuah. Praise the Lord. Lagu mai buat kelu. Luat kali benda isu. Entah nama tu mana isu ni. Ini pulau kaya. Praise the Lord. Mai dharma. Mai bawa sulung ni nama mula. Ele itu. Ebaka na Kristo. Ele singa ni kuah. Meroki ni nombul ni mesina. Sa sing lore mo bat. Sa lore nga mai chisu. Ena nondor pula. Lubo so ke mas. Tura ka bila wale bila awa bila kungo. Kim sawa bila tali beki muni. Tura ni bos beki mami. Bos beki mami ni tamai ki mami. Ni bos beki mami ni lomani ki mami. Kim sawa bila tali ni bos tura. Ni bos beki mami sa di ngoma na mami boto boto. Ena sing bila ni. Na wale tura na yalo tura ka ramus. Na boleh membaca turan ni tempat kecil, mendesulak itu rak. Saya orang ni memisu. Loi mana mendesulak. Itu gimana? Turan mungkin minta kerana ibu bapa. Kita lebar isul makau. Kau sulu menemui bulan isul. Kau sampai bikin ni nanti. Na boleh menemui bapa bu. Na boleh menemui bos bu. Na boleh menemui pulau bu. Na boleh menemui panganan bu. Hallelujah. You will renew our mind. Hallelujah. Dan bisa utakan menemui rai, menemui panganan. Ela singa bila kanyetai. Hallelujah, hallelujah. Nama boleh bersorak. Nama boleh bersorak. Hallelujah, hallelujah. Nalang itu dari terserah. Kerana itu dari menengah. Hallelujah. Tolong tengah apa sesuatu buat aku. Hallelujah. Wasa sesuatu tangan aku. Bos ni tu. Ekor lain bikin dendai. Otur bikin dendai. Singa ni nominga. Nuh tengah. Nonton apa kau isu semulu. Tu bikin ni nomor romai. Obang botol di kelu. Ya bos tengah. Beki mani na bora roti umai, na to mani ke mami ti umai. Ina langa ti ora tenta rese. Ego ni o kato ora mena mai tamba tamba soro. Hallelujah. Dai na sira gula. Dai na sira be na kati. Hallelujah. Sira ni kuwa na ngono ngono sira ni les talabai. La kalo ni to bosa sira ni talawar. Ina kita kana mo to na kai bosa. Juga na sira ni dai. Ina sira ni bora roti umai ke na ora no kata mena mai tamba tamba soro. Hallelujah. Hallelujah.
nisa tambong kwa. Tiko na nomoy tawe nomoy naki. Ano muna puro kina na puro mo. Imelang talo ndo wikanda de talisere. Ekipina ba ro chumai. Iko na bosi ko. Mas wana tumaka. Amen. Preaching of your word today. Thank you for the truth that are there in your word of God. We receive, hallelujah, your word today. Hallelujah, come and sing the night, come on. Hallelujah, send to the car, Tabong away, come on, send to the car, send it away, come on. And you carry the name of me, Bola. Send it away, come on, come on, the clothes. Now I live in the clothes. When you be the name of me, Bola, the clothes. They come to Matayama. They come here, I thought we come, when you be the
moment of sorrow, I pray for them. Special favor to be upon them, oh God. Hallelujah. No one wants to be me. Hallelujah. And this moment they die. Neither come ever kind of number one boat. Neither come ever kind of number of one two and they carry the city die. Special favor, special anointing, special mercy. Hallelujah. Of the Catholic open heaven, in another bull. Of the Catholic we don't call in the Otamu. Of the Catholic we don't call in the English. Of the Catholic, hallelujah. The money, put me the color on the bottom. Like in the middle of our two minute clue. Hallelujah. The thing coming in trouble. Hallelujah. Hallelujah. Be in the mother of all. And I'm going to come in the road to my. And I'm going to come in. Must have been a chisel. Neighbor bulletin and do. Amen. And about authority and don't the soli. Soli. Soli completa source in come in $50. Na $50 member letter on the book in a cyclone baby. A cyclone is a mawe wuti. Sangan rima song an baby ke. Kenda no dai. To sit down on the time race so me na darote don. Ya sabo to sabi ako juga na walu na raw. Sabo to juga ko na raw. Na ni na so makina. Elwen bangolit haridake. O sabo mo tangan bikem dona. Para mo chumai. Mother binak na madongo. Mother ni ganga, mother ni sautu, mother ni kalungata, mother ni daga ya ni kalungina no ni bola. Kalau bola tu mati kemani, kalau ni besu tabi. Au sama mo ni daga biru mo do tale. Kalau mother mengo, mas berman turan. God bless you.